ia afai ilo tuspa ia ia afai foi deso kuspa ia ia la me la mfa ngofai ia afai ilo tuspa ia su fa kasi foka le tusi a Colosse mata upo e lua ilona fai upo e ono malfito. Colossians chapter 2 verse 6 and 7. Ya ora au fetawina. Ole nei fa peiona o tautalia o le ali Keriso Yesu. Ia sava vale o tou o ia te ia. Ia mawa o tou ma ia atina ae. Ia te ia. Ma ia fatu mawina. Le fatu atua. Fa peiona o awina o tou. Ia fatele ma le fafitai. Colossians chapter 2 verse 6, 7. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, rooted and built up in him, strengthening in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. Dear, can you do the, what's the other? The NASB. NASB. Therefore, as you have received Christ, Jesus the Lord, walk in him, have been firm rooted and now been built up in him and established in your faith just as you were instructed, and overflow with gratitude. Ne tae au te whitala noa I se mataha upu. Tusai mare tusi whaitau. Built up in Christ. Ati a eifo I le ali. Mam tonu foi o la fa. Urutala le tatu la unga le nei tae au. A makar fam kalanga paulo famea. Ole nei. Ile ana I vida famai. So then ya ka komen me mumune mai. Therefore, it's coming to a conclusion so se mea lang tala no ai paulo. It's coming to a conclusion. Titilo le vanga fama le vanga lima. Por ana me ngai tau me ngai paulo tu sai man. Tala le paulo be. Ole nei. Therefore, ai ko ki kilo la I vai pu fama lima. Famela. O le upu lea o te whai atu ai. Ina nei whasi se ina o tu e se tasi I le upu wha ole ole. A wā e ui lava ina o le iai iate o tu I le tino. Ai peitai o te iate o tu I le anganga. O lo fia fia ma o wa ai atu I lo o tu no nofo le lei. Ma le mausari o tu whaatua tua I a Keriso. Le ala fa meloporo. And therefore, it's referring to these two things. Ma le chata ko kasi leng fai kau. O onga. O me mo le fa me ira. O onga se. Mai fa me ira. Fa se ina o tu e se tasi upu fa ole ole. Lua nga sa wa nga le mere fa me. O la mere me. E fia ma over ai atu o tono nofo le lei ma mausali lo o to fa tua. E sen ma ia ka ko ko fa pera per mere me paulo ia ngofo le lei ko e mausali fa ko misi lo ngofo le lei o ki fa ko o ka peka ko as I say, o le o kan luta kala paulo le o fa ko ave le me paulo e therefore so me ia le kikilo I paulo Saulo man benga so
Mai ole nei, whapei ona, o tautaria o le ali ke riso Yesu. Lana mele kau mai. Wa koukaria ku se fōringa mai. Wa mausaliro o tau whatuatua ia ke riso. Le ala mei polo, o le mea wa uma. E whaapei. Ona o tautaria, longa wa koukaria inga. Pai lau koukaria inga, o Yesu. O le kosi la le ave. E ave ina. I le kirisiango raka lea ua. Taria ina. Yesu. I to tonu. Ka le sia. Colossian. E ngai kele kaka i. Kaka lalangi. Kaka kisiango. E whanongo le me whamea. Whapei ona o tautaria o le ali. Ke riso Yesu. It's talking about one. E kolu vaenga o rako meka rango so o rako karabu. Ese se rako karabu. Pai koe whamako mani mea. Free state of salvation. Ko ke lo state momo. Oh, caro. Justification. Taua mi o tonu wina. Le whape mei pon mei. Whape sa o tautaria. O le ali. Ke riso Yesu. You've been justified. O taua mi o tonu wina oe. You accept Jesus. O oe la ka kristiano. O le whamanatu lea. O le conclusion lea. Lo wala Samuel Paulo lang karagonga le whakaroa. Na mai therefore, ia wa umala ko karia Yesu. Kusai man mere whabenua. Mausari ko whakoko. O wakunga ko ki ngo fia. Fia sko inga. Ngo fia re karesia. Alfa ngo sko inga vai mai. E mare pese karesia. E eu se fia. A nei la fia sia. Wa karia. Wa mausari ko whakoko. Ia Saulo man whamkaranga me. Ia sawa wadi ei o tū. O ia te ia. Komeni o le upu sawa wadi. O le whesini. O i whaira sawa wadi. O i le sawa wadi e kusa markalapu. Mai ia sawa wadi o tū. O ia te ia. Longa lau krisiango. Mai Yesu. But the word is not referring walk in him. E maus kome leo pula e paka ko kikilo i le tusmaya mai sava vadi. It's referring to the whole langa o le tangata krisiano. It's not about walking in him. O lo wola. Anfa lo e karia Yesu. O le ala makalu savaringa. Ma Yesu lo wola la le ola. Ola whaapa iaina. Le vaenga tolu sanctification. State of le ana vaenga roye. Sanctification. Ona o e whapa iaina. E le se krisianga o ka ua mia kongi. Ai whaikanga. Iski siang hopi. Le wha mei paulo i mai. Ia sawa vali. Ai o tō o ia te ia. It's not talking about walking. It's all about your life. Ito konguna kuskusinga me, it's more common mai. E ke vai rau pu sawa vali. Walking. It's talking about the life of Christian. Ma fa mai, le tala noa, i le believer daily contact. Le a mio lea olea, o ke tisiano. Le ua uma o Natalia, o la whaapaiei. Le ala me, sawa vali, a whai o kone, ia ko wola whaapaiei. Sanctification mea, e whai mai isi, o ia. A whai ala kau mia konga ko o ia whai ngō whiara. Le ai. E tuu in ora lei mea le atua. Justification, sanctification, glorification. Ami o tonu, tau ami o tonu ina. Ola whapai eina. Ola mar. Whaama maluina. It's talk about the past. What is the past? Tau ami o tonu ina oi. I le kala le whai e pauru. Present. Kaimi nei, leka ke ola ai. Ola whapai eina. O oe wa veo o krisiango. E ke ola, it's present. It's time pit, ke mira ke ola. Lau me e whai. E lenga e kaua krisiango e karia Yesu. E ke ola la, e kusa pe o Yesu. E leo wha mei kukusa, mei kusa. Bi wha kusa lo ola Yesu.
And then its sanctification is talking about the present ephemeral glorification. Olea, future tense. Ole mea, yet to be glorified. Ai maliu, ko ai fasi kia ma se sau Yesu. A fai la ke maliu ke doa ke ri mil. Na ala me nga yet to be glorified. Se sau Yesu. Ai la. Le me funga le fa beira, te salonia. Moe ma le fa moe. Ai moe ma fa moe nga sau Yesu ro. Ai ke moe ro le fa moe. E ke moe ia. Ngai moe ia la. Me la nga le fa ka le sanctification. Ola fa pa ina. Wa umala, le ke moe ma fa moe. Ai ava pela ke wa ume le fa moe ka ro fa. Ya no si janga le ke moe. O pungar kusi. Eso que mi fekta te Salonia ro. Ma ngai yo de ngor fa o Paulo. Ile Colossian. Fa wi ulo ko fa ko e Paulo ile. Ka le inga. Ya palo ola ke ola le ka o de sabaninga. Me sabat. Eka kikilo nge ile. Colosse mua se fu. Fa mai ia o tau sava vali e tu samareli ma ia fia mai ai o ia ti o tou I mea uma ia nga a e ola e tu samareli o la mea ngafinga o fia mai de ia le ka ke kukuringa le pule sava vali o nga le pule fa mai ia le pule mai ia sava vali ai o tou o ia te ia. So it's not a term of somebody, it's a term of wala fakrisha. Ora me ai ola la fa painga. Ora me me mo. Fia me le tu ya. Ai ola le fa painga, o caro fa. Que de lo po ngai fia me ya. Lua na fa menga, ma ia o tou fua mai nga ruenga le lei. Uma lava. E le ai mas ka kisiango. E kisiango ai fua mai nga ruenga le anga. Kai doi. Fua mai ngā ruenga le lei. Me le fa mai e. E le fa pe o ngā ruenga kwa I loa la iu. Wai krisiango. E tau a mi o tonu I nā oe wai krisiango. A o ngā ruenga ia. It's a result o fua. Le tau mei mai fua mai. It's a result of your what? Justification. E le mea le fa mai. E kau a mi o konguinga. Ai whawasenga o I ken. Wai le se krisiango e ola. Wa tau a mi o tonuina. Ai ola. Ola I lo langkwai. Ola pepelu. Ola le fa maoni. Ola le a mi o tonu. Ia ke ola o ngā fo. O le fautuanga. O le upo le koe ave Paulo. E wha malo si ai lea. Le mausari le whakokua le whamei le vāenga I nunga. Lo kanga Paulo koe a fi le mei. E kont lut ai langa. Awa onga le whai I le koe. I lea vāenga o. Me koros. Ai whakasi ai maa. Ma onga se ia ka o mai ko. Lea la ia nga ia I wha mai. Sao e man wha. Ma ngai ar wha bunga na mai. Ma ia tupu pea. Lo o tau I loa. Le lei o le atua. E wha umanga I ngā mea ngā rewa mai I Colosse kasi sfuru. Le mea muni ngā wha mai. Ma ia tupu pea. Lo o tau I loa. Le lei o le atua. Mera se kakanua ras falile. Ai va aila le iloa ngai sama iloa. Ai koe ku e man le le. Kakanua ras falile ngā le iloa. Ai le sau kusu mai. Ia e iloa le iloa tua. Ai ngai isu ka koe le mamna mara koku. E ole ke me whinga kahe o ke iu. I ke iloa fasi ai le ku. Ai whamele o pure mai. Ma ia tupu pea. Lo o tau iloa. Le lei o le atua. Ia kupu le mea nei ko kongo ka koe karesia. Lo le le. Ango le kua le kanoi. O le kua le pule hao I mea uma. Le kua le. E kera mau pule. Ai paru ano ia e loa le pule le. E le whainga fisiringia se whai umar pule le.
o le mea o me le ko o le mea. Lea lewe mai, ia e loa. The most important word is your knowledge, your understanding. Fully understand who God is the object of your faith. It's not faith. E le whape o le kua whakokua, o le kua o le object of God whakokuanga. Le kau pese I paulo I. Mai ua mausari ko whakokua. Whaarima, Kolose whaarima. Maia, ia sawa vali, ma le poto, ie o I tua, ma whaao ngā ina, e o tau yaso o le nei o langa. Ko e saufu le upule sawa vali. Ola, a ku mea pe whaku. It's common le upule sawa vali. When it talks about walk in, it's what? O le rakara ngoa I le ola whakirisian, ola whapaia ina. Ia ona tātou ilo. And that's the thing of verse 2. The concept which called the believer to live in a way that is consistently with indications which the Lord who saved him. O lo whasingo anga lea. Pae ola the sanctification. Ia e loa lo whasingo anga. O rano whasingo anga. Wa talia Yesu, o Yesu o oi. O Yesu, o lo wha o la tanga. Lea la pina vai ele tatu. Tai aure ni. Wha marosi. A venga le kasi a whamkaranga me poro mai. O le nei, wha pei ona o tautalia o le li, ke riso Yesu. Ia sawa vali ei outro. Ke le i o me, reko kongo le whaspai upure apu. Ta ua mi o tonu wina, o la whapa ia inga. Ia whai mai ia, mausarito whatu atua. Ia kou loa le ia li. Ia ola o kou wha moe moe. Ia o le vaenga ongo ngā, that's verse 6. Ka kou o me le vaenga fitu. Verse 7. Ia mawaa o tau, a te ina, a e ia te ia, ma ia whātu mawina. I le whātu atua. E kolu mea ngai mai inga. O ha mea kolu ngai mai inga. Peise si o ngā. Yes, in English, my rooted, built up in Him, strengthened in your faith. Kolu le menga menga. Ai fa fea o nga fa malo sia kolu. Fa fenga ma wa. Fa fenga built up. Fa fenga strengthen your faith. Anga so men markala po. Sau e marwhapunga mon. Mai whaapei o na ao awina o tōpu. E sau la lopu whaapei o le mea ua uma. Pea le mea ngawha mei le mua mua. Whaapei o koukaria Yesu o le mea ua uma. Awha me whai pōrui. Whaapei o na ao awina o tōpu. O le hana mea le ngā wa oi. O le upo le ri. E mawaa la lo Christian. Built up o de bele. Fatu mawina lo. Pea. Pe e loa le la fionga le. Kusam le mai. Fa pe ona o awina. E ma losi lo fa kua. Pe ma lamba le la fionga le. Me funga ele ma fa isa o si. Onga fa se inga oi. Ai se. Onga uha o awina oi. Ile up. Mena le mai e ma wa oe. Pa e ma lamba le la fionga le ri. Ele ma wa oe a fa pe. E talia o Yesu. Ai ma maki vi verso ako. Le fai ka us kus paia. Ne kwa le ai ala se ma wa le mena. Kwa I sol la ma wa na. Sol la ma me fa ku ma ngoro fa ku. Asa. Anche lo fai ka kus paia. E ke lo fai ka ngoro me la fa mai. Pe na wa ot o to. O la me la oi. It's a word of God.
Lea wa mai le fa me porua, le fa me kala poroi. Mai o le upu lea o te fai atu ai. Ina nei fasi se ina o tu e se tasi upu fa ole ole. E a ona e o kou na fionga fai kau lau kuspa ia. E sao fai le upo le li ko kongo e. E fiu la rakare sa o kau whawarea oi. Fa upo le ole ina oi. Le ai. Wa maua oi aisa. Wa e doa la fionga le di. Fatu mawina lo fatu tu aisa. Wa e doa la fionga le di. Ai le fa pe fai kau sau ke du ia fes au ko. Fai lo ko kau banga theology. Le ai. E ke a o inga rupu, ia sa ho fai ko kong a wala o ma se i o mai. Ai le fa pe sau kau e marfes au ko. Kau fai e lo ko banga theology. That's not the point. The point is, ia sa fai le upu lea, ia maua ai o a fatua tua, maua ai le pio apo oe, moa mea tutupu ma mea fai tutono na anuenga le tua. Tara napo. Koe kikiro whale lei, wha mai le verse 3:16. Le kusi ala Colossian. Mai ia nofa na fionga ke riso I totonu ia te otou ia tele lava. Quite straightforward. Mai ia nofo. O whela e ngofo e ngofo I ko kongo oe. Lea fionga lea li. Ia tele lava. Ia whakele se mbeanga ia oe. Ia lava se kemi ke whai kau ai. Lava se kemi ke kakalo ai. Lava se kemi kakalo kongoko ainga. Aua whakakari ngā mea loki sau kakalo ai. Kakalo kongoko ainga. Whai kau lo kuspai e kongoko ainga. Ia, hapenga e whai. Nau sau mea le loki. Aisea, ma waa lea. Whatu ma wina. Pio napai oe. Ia o ngā se. Fatu mau ngalo fatu tu. Ele ai mas me fa mutu mau le fatu tu ako. E ke le fa mo ku mau no fa ku o no fora fionga le tu tu tondo oi. Uma. Po fe ala fe me. So fa pepe au. Sau makangi au ngsi. Ko ide mingo ya oi. Aisha. Lava ro ngofo la fionga le tu. I to tonu, pe fai mai ei, fa pe o na o ina o to. Tau. Hua kele. Le koe fa malosi o fiku, koe hife no e poro I, le conclusion, por paindingo ola. O mea ia, fa ka hua mo I kako. Ia e loa la fionga o la le tua. You have to understand. You have to read. Spend more time. Do your searching by vainga. Malam lama pe o mele femai. Ia e loa le leide atua. Peilan fa mele li tae. Tatu tala noa. This rooted building and establish its sound doctrines. O mea e kolu olea. E sau I se mata upu e ola ai. This rooted building and establish its sound doctrine olea. Ni ka te maua mai le lua tolu. 2 Timothy chapter 3:16-7. O isi mea ngā, e wha mausari ai, e wha maua ai nai, lea, le tato whatu tuat. 2 Timoteo, tolu, suongo ma sufiku mai ea, o tusi pai au malava, e mai rea nganga o lea tua, e au ngā foi, e au ai, e au ai, e wha tonu ai, e whapoto ai fo I rea mi o tonu. Ina ia ato atoa ona le lei ai o le tangata o le atua. Ia saunia lava I ngā luenga le lei umalava. That's the word of God. Mai o tusi pa ia umalava ea. E ao ao. E whaapoto ai.
e whaatonu ai. Ai e whaswhaupunga i lana wike wa mises ve mai. A toa tua ona lele iai tangata o le atua. It's not everyone. Whamea o tangata o le atua. E koe fo i laka la pono o tou. Watalia ai. Watalia e o tou. It's talking about Christian. O tusi pai au malama. O whataunga mai. Ia o ngā mai. Ia ato toa ai lelei. Le tangata o le atua. I no ngā ruenga whai. Ia o ngā sise e sau. Ko ia ko alo lo di bin. O le whanele inga ngā leo raka ngaka. Cristiano. Tangata o le atua. O lea. A leo o mau whai me wha. E mau kua i ma mau ai lo whatuatua. O le awhio ngā le atua. Mesi lo o e ma le awhio ngā lea. Sao la o ngā se iau. Sao la o ngā se le keleng. Ngā launga inga raka koluku. It's most of the kelo kai mi le la o ngā raka kai. O le upu. O le upu. E o me fo i le fa me. E wha mau wa. E mau wa ai. Le wha kukua o le upu. E le mau wa se wha kukua. I whai ngā miki. Whai ngā testimony. E le mau wa ai. E mau wa alo wha kukua i lea. Lo le le o le upu le ri. A saurara o se. E whiki anga sea. Wa mau wa ai. E kusa mai. O awhionga o kuspai au malawa. E mai le ngā. E wha poko ai oi. Ane lama lalo mafukanga mele upu le ri. Ia, kupu whare ku. E ni mea un kupu. Me whanga wha me kai ka kouruku. Ko ke whanonga lo si se me laku nuai. Wale laku le upu le ri. Su e lo le loki roku. Because our church pen le upu le ri. Ia ngofo le upu le i to tono tatou. A wala mea. Pena foi bem da fiona. E a não foi da fiona de tua. Whanau. So important being Sava Valley. It's not talking about no Sava Valley that one. Pedekinu Sava Valley ma Yesu. It's talking about your life. Please, concern your Christian. Live holy. I'm not saying ang relationship pele ko apa on le mai tusa ia tusa pele la fa kusa ka ko deli no ngai ki ola fa kusa deli awa ki ola fa kusa je si bea ola fa kusa wa me deli fi de bu anga malu loto maulan o me anga me deli le ala me. And I always try to youth to look at these three states of salvation. Ango ngā leo langa. O ngā ea maka mai ele mea. Karia inga. Ia. Te le lar mea le ye. Nā karia. Pa mai wau mai. Pule lola e ranga mea whai. Le hai. After justification. Lan mea so. Sanctification, ola whapaieina. Whao ngā, le upo paulo ngai ka heau. Ola whapaieina o tau. Maua o tau le awhionga le ali. Ia o le whautuanga le a paulo. O le tau whaunga le o le tūnga whakasi le a paulo. O le conclusion, therefore, I know. O le nei, o le ua summary i o la summary mai. Mua, talia, o la whapaia. Lua o lea, whamaua, liwhi nunga le ske whamaua i lea, whatuatua mea. O whea maua mei lo whamaua. O whea tu maua, e maua mei lea whionga le ri. Ia e malama li lea whionga le. O ngā le mawhai ai le sisi mea, o ngā koe whasea inga oi, pe koe suinga lo ola. Pe a e fia, e whai tau, ma sue. I le whionga pa ia le tu sai mana polo inga. O te tari tono se whi au nā mui tātou le ni tai hau. I whātahua i nei tātou. Whanau le tū.
le ai ui me po vai o se vai no fe e saura o se ya pe a fai ele lava lo si la fio la fionga le o lai tato ia fa na le tuo si tua la longa de tai au inga nga mai la fionga le tau fa na tato le ainga le tuo de tai au ia a tia ina a e lo langa ia ke viso build up in Christ e ana le tatou fia feitau ma sue ma sa ili le fionga le ri e maua ai ma fatu ma winai le tatou ola fatu tua pe awa o ina le tatou i le fionga ola le tu ia o fe au na mo tatou le ni tai hau tau tuanga mo o tau tu sai ma na fionga le ni tai hau ma wa fatu ma wina tina ina fa marusia uma meia pe a lava lo si la fia lava lo wa onga lava lo feitau lava lo su ina o la na fionga ola ona le ele se fale tonu ia i tatou peina fai mai ei paulo i o te fia ai o upu whako ina fai mai paulo o lo o tia fia o lo o fia ma o wa ai atu ia te o tō no nofo le lei ma le mausali o tō whātua tua ia ke viso tia fia sko ina o le nganga ngā tatou ai ko e wha mga kua ia ngofo fia kako a poa ai lesi fautua lesi ia e ala i le upo le ia mau ai mausali ia le tatou o le whātua tua ia whamanuia le atua lo loto le nei tahe au e tusa malana fionga ola ia valo mātou ta mao le lang foi pele vi inga ma le whawhitai ia te oe whawhitai a nganga pa ia lo fiso soane mai le nei tae au whawhitai a nganga pa ia lo whanganga ino mātou te fola ina i lo a fionga ola whawhitai o le poto ma le ata mai wa ea maia na mawhai e no mātou tala ina ma vai ina le fola ina o lo a fionga le nei tae au o le tatalo tama whamanuia o e o tangata na whalolo ia lātou talia lo a fionga ola le upu ia ola ai e tusai ma lo whingangana ia ola i lātou e tusai ia fia sue ma whaitauina ma hawa awina lau a fionga ola ia whamausali ai le ola whātua ma ola ati ai fai ia te oelo mātou tama ia tu mau tu tonu le mātou ngā tu tonu le nei a hinga loto e tu sai ma le upo le nei tai au ia ele nganga ia i mātou e fia e sue ma whaitauina ma o awina lo upo ia mausani ai mātou ma le whaasosonga o angasana ma o aonga seo whai mai a ngā e mai to tonu ia whaapeo na mātou te atu ai leo mātou ori so soani mai oe tasi mai oe
Mātou ngā lua e whai alo ngā man. Whamanuia mai o e tohe vāanga umora mātou mawhitanga lo toe. I lo swafa Yesu. Amen.